Samrai ko masai khia to mama chi karbeng long thing bi Meghalaya long an ka chu jor chong hua sai ke claim Saint Teresa Parish long ke cheng si annual convention ke pangcheng Mirdom tiron pi UGC net asat lang ke chipa undun pen karbia khaya phan nong me kewan Kardom Christian English High School Dikhumate Union Christian School mate UC School pen patio piponsi Abarim UC School mate Christian English High School along ke Charlie tangatuma phan EC Abirta kemi non ke wangi jangmi poni phai crepe horni Christian English High School amithanga hongklam along arnikang sam or phai ke thompen kaching room amai mate alumni get together meet the dynamic pamam ponlo Lasilabang Swani Abarim Union Christian School mate UC School mate Christian English High School along ke Charlie atum kedo an son surya saile do positani kachitong dunpen aliralon kitidunji aphansi principal Moses Hanse hinten chuningri padoponlo Kardom pinia da Abirta long pen ilisang pi marvelous rong parpi nonar ju ikha Abirta ang ton pen Karbeng long angkang arlo ingnam krai kom ji aphan pura Karbeng long autonomous council pen forest sai kam pathik ponsi suri ingnam rai kom sai phu ke the pen danglok master rolanta padopon bonta ingnam kerai kom nang jian si Karbeng long clear sengang long nang manji jong se kerai kom nang ji patuma mat ke jor ka chong hua sai claim rong pulote halabang so thengpi thengprang koson si kereng unpo Lasun si Amri constituency ke parlu umjakini bid office angkang along kedo bid officer LB Ray amethang amachitur plutsi aron re pen thengpi ki jor kang hwalam nang tlang Ahok rong check maker Joy Singh Intia supo bison Intia lang lipata number 343 pen dag number 325 amethang along lelong read kachuklem ji phan pura long lelong kedo ana thengpi pakrepsi methang a hem kachikim ji phan pura chubeng pon bomlo bangso along le thengpi aputha ka bangke lalo kidam tang tumi dikaneng ve abangke nilitum dakrong arlo sedo labangso adiman bang nilitum nang le dunde wifi sutame thengpi ke thap loklo koson lo mapu rat tumpen nang pachini baji kana porikla labangso nilitum ka chingwai ke bai kep apol metna tum si amisen ke ban nam sin jar hormu ci wan plang sin dakam nang klep komara tumbang lo lagi foria sa tuma malu lalang tuma malu tot frak tumla ala ang song te krep ke komarlo apa krep ke bang lagi da lokela tumla ala gaban Bonda umjakini range bid officer LB Rai aning ke hoa jok thengpi ke the an ke kedam tang jangmini phai krihiniar ni emara tuma phan anar lo sini thengpi ke pa beng aduk in hoisi ajo por phai kri simalom Meghalaya hin pen Shaktiman atrak thapon si Meghalaya chu jordam lo PC tek dunong pan ningai kat la thengpi alam ki bang ke nilitum bhan thanga khuborta ave la si nilitum thang da chini dunde lapen pini anse nilitum angton alama chini lo lapen dima mata pini anse nilitum nangli long Bid officer Rai abang ke MR Joy Singh Intia phan ke ther padopon sialang li birialong ke doana thing piang bong pen phan frok sikep athing pia bang ke Meghalaya state along chojor pidam em nili phan ke sky season nang pipe aro gari pon popu nang pupe ne lana arni ke ne tum thengpi pon popu nang pupe the nang pu sonte kopine ke chingwai nang ni te rong long chingwai nang ni pasami alang tum nang pupe mat ni chingwai te Bangso buthak bid officer LB Ray aphan therang ke tum karjupon hut Ray abang suri krihni atang kapen kinamji aphan si bor ipon bonda pherang ke abitung atum tangka ke deng dunde ra jok Meghalaya state along truck pen thengpi khondam lo pusi chukubir pon ভাবিছো আৰু গভৰ্ণমেণ্টক একেলগতে আৰু বুধবাৰ ৰাতি লোৱা বস্তুটো সব মেঘালয়া পাৰ কৰিছে না কৰা নাই হৈছে এটো পাৰ কৰিছে হেতুটো একটা হেতু মানে এটো আমি সরকার আপোনালোক ওপেনলি কম আমি এটো খোৱা নাই এতেও পইচাটো আছে সরকাৰৰ ফান্ডত আমি জমা কৰিম ইয়াতো আমি গামৰাকো কৈছো যে আমি জি কালেকশন হ'ব হেতু আপোনালোক সবকে হিসাব দিম আৰু আমি সরকাৰৰ ফান্ডত আপোনালোকে দেখাকে আমি জমা দিম Thengpi kang honang ji pura da phan ke than bera bang phulapen thengpi kang hua tuma phan kinep dun vek nang jia bang phwa tum jong si lapuson thengpi ke jor kang hua sai claim rong pulote konat si Karbeng long arlo thengpi ke chan thekhelang
kedam tang apor hut forest sai kamalong kedok penang ranger atuma phan Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram rong hanga hin pen aborengang hoi pen kapasang mate suspension asai kiklem dul nasinon lapuson sai lang no kachiklem abid officer NB Ray aphan Karbi Anglong Autonomous Council CM rong hang pen langding poma pusi halada garada tum pen hinje pon ulukunchi pen hemari rong phar Karbi Anglong live Koilamati Havarlong Kedo Mount Carmel School along Kicheng Siaphong Saint Teresa Parish Annual Convention Jangmipo ni phai krep flipen pangcheng ponsi ni phai kre trok siar ni an bangso jai me kedeng ponjia phan pangcheng pon tanglo mai esega pharman ni nang phan nang ke pathan dam toilam pacha thang damoi jona ang deng pi hini ang deng so hini bible along atipi riponsi jai me pangcheng ponlo Bangso Amailong Saint Teresa Parish ke parlo Monduli Kre Phokul Sarpen Chenglok Monduli Keja Nimarli Keja Lapen Riso Nimso Keja Lapen Kadu Kawe Ongdung Aradatum Chirap Chitok Pet Pen Kicheng Siaphong Annual Convention Ajaimek Pangcheng Ponlo Jaimek Ateng Pen Arni Kangsang Por Phai ke Thomra Chitima Por Pen Reverend Father Xavier J Raj OCD Koilamatia Hin Pensi Pharla Inkupon Lapen adun tu aluhi ke pachini pon tiri kamamay akong chinbang kolom sing terona hin pensi pachini pon lo. Adun tu arna malun ki kan ni marlia tum pensi Japon lo lapen kedeng alun risonim so tum pensi Japon. Mailong ati pialam Reverend Father Nicholas Tirang ahin pensi Bible kamthir Jona lo along lang ponsi junisen pen ati pialam hanpon. Paluan tiap tang siki bicara mate Paris hen ciduki lama temela ko chok cidato di bang sohom haga peman ke kupede sonali ni ko na te di mithang ke ko keji palong le tum akinang so ke jathan pon sini tuma kurusar pene tuma phan jumisen pen dak pene to phan phan pon lo lasi itu kada go ya lang phan kachro ang tek lo po richa te pisna ka go ya situ pen lapen penong pen le tum bar nini pura dopo pen sinono bangke benangan na kun kangi ali de dingolo nang tum hoi pen tapos se labang so ko bangke ile tum makam ke lagi jeko na kasi kachro lam the tum aning pacelar pen ada keluaran tum sarat oleh tum tang cukup sen pen ake hai sen yung hi am si stage lo an hang ko jana ching hon hek nang ko ma ding olo se ka nang tum tangi tum ta registration of apot ki ka ton se ke long lo la da ko hai sek ke me ta na po chatting ala da ki chu ki jin apan nam ki hang ko ba ki inut pen ka tu ko pe phanda suri suri ke ka dong ni pen lage delegate sumhalo ini pen khokep ki hang kan ke ton lo la pen delegate kali la general members ta phan bangke inut pen sikake Koilamati pen Samsung ti Karbi Anglong live West Karbi Anglong baithalang so ke parlo wodi lang so rong ame kar monison teron la pen minai hi piasopi mirdom teron pi kedam tang National Testing Agency pen kabonda pon University Grant Commission National Eligibility Test mate net asat lang misen pen kachepa undun si Karbi akhaya phan amhang ke paklardun Baithalang sa police station la pen post office ke parlopon Hamran Baptist English School along si mirdom teron pi ke cheng si logechar lijia phan kengkam che jordun lo Laso phit puthot Hamran rong supi Presbyterian Mission High School along athang dengana bangke Charlie dun thulo labang so school pen si high school living certificate mate HSLC mate metric asat lakstame first division subject thialong letter chepalong si mesen pen chepa ondun lo Ladet pen higher secondary ang dengka Charlie Jia Phanpura Dipurong Supialong Dipu Don Bosco Higher Secondary School Dipu along si science stream along admission endulong Ladakh pen higher secondary school living certificate asad lang along first division la pen subject hini along letter chapalong pontusi mesen pen chapondun thulo Puthat bachelor degree ka chapalong ponji phandima purong supialong to the Northeast Christian University along si Bachelor of Arts English along admission and ponlo BA hochitame first class chapalong ponsi degree chapalong ponlo Laso of Headmaster of Arts ke Charlie Dunjia Phan Shillong rong supialong ke do English la pen Foreign Language University Shillong campus along ingwai ponlo MA 4th semester ang deng Charlie Bomahut French language si linguistic specialization and ponlo
Mirdom tiron pi kedam tang National Testing Agency pen kabonda pon UGC net asat lang along kipidun chenglo ke chengsi net asat lang kipidun pensi mesen pen chepa un pon lo labang so asat lang chepa un pon pen non assistant professor ang hoi phan ke college university long stame kachujok dunjia jakong chepa long pon lo Daniel Inghi report Karbeng Long Live. जीवन अदवाई किनांग जी अतुमा फान इसी बिरटा केमी बांगसो अदवाई नोन के कार्बियांग लोंग पेन वेस्ट कार्बियांग लोंग लोंग सेतामी लोंग पोन इकजी लापेन आन पार्टा नांगली ना होक दामदे हेम तोडलुन पेन नांगली हेम आन नांगे पथन कोक मते होम डिलीवरी आवर साइज सेतामी दो इकजी लासी हुमरी इग्नोन आमार जीवन मिली किसो प्राय निकाल फिफो पेंगेलो किसो बेमार के लसन हलो ये Phung phung isu phu sorot phu ming mang phu karti apa mek kecorot son du kisu diabetes kisu bukan arkep lo doai da chulo ghatita kisu celang nam ulo di mapura celangam lo di puda celangam lo gedongka ge farmasi thege doai thege nesinam gelo entano na mangela so doai chu det pen ge asap che de ni dan tal yang chelo chiklu yon dulu ichu Clardak pen kachini jiapan troxy 5 hini trop pho 5 troxy nerkapalong humri ignon Kurisi hemisi pote PN bonsi ingdeng sirkep kroni hang chingro mamai dokmoka dihun kro arong along mesen pen ke pachun pon Jangmi po ni phai crep clear ni dihin kro arong phong birik dongmuka along kroni hang chingro mamai ningkan esekamai pi ke padupon Mai Phu Chandra Singh Kro pen Mai Chapan Pu Ponsi Kong Chun Bang Babi Singh Kro hin pen Mai ke phapon alam the Clardak pen than pachini pon Bangso Mai long Karbeng long la pen Kapreka district long ke do mate Arunachal Morigaon la pen Kapreka long ria long ke do Kro ni hang atum an chatong dot Mai long Kro ni hang atum anta ning isi ke do pen Pirthe long an su se mesena nong me ka chapalong dun thega puthak chathan pon Lapen kroni hang nangke plang cheng ahut koson ma lapen konada long risi ki doma puthak chathan pon anparda kroni hang chingru mamaya hin pen lothui epak ke paklang pon che phan bang so mai long cheparai pon budak pun sigi bang ma lo ko nang plang mal so pon bang so budimo kapang tim ni Pasal kita kita masih isi le bangsa kita. Kone hang pia kita balu kacak. Kan kone ni bangsa cerai pun. Kona make chok program di isi ason doma. Sobo subang rita ribom lo rita anutin atumo si kaprek. Bani ko ni hang sa kaprek ni ke ni hang sa kita. Kona na la sa kero. Ke kona ni sing kita kubang ko cindi kubang tahu bang tu rasa tu parli bom lang. Sini tu non ka ko ka bakan sama kang ribom lo. Dokmoka pen sem singing ti Karbeng Long Life Jangmi po ni phai crep clear ni India Prime Minister Narendra Modi Assam long ria long nang kahum ria hut North East India long kicheng si All India Institute of Medical Science mate AIMS Guwahati long supia long lapenona ki mi Medical College Assam long nang kangpu Kuti pharo kri sirai ing ko rageto matangka kisik pon pen All India Institute of Medical Science Guwahati long supia long kim pon lo Labangso Institute non phan throk nar ke prapho an tangpon etlo Laso joke dam tang ni phai crep clear ni India Prime Minister Narendra Modi Guwahati rong supia long an nang policy arideng pen kangpu pon padulo Labangso hospital along aning kanwang sidame pharo isi an MBBS ang hoi pi pon po Pharo throk si raphokep si kachilang abed la pen thom kep ayush abed sidame paduponji Labangso Hospital Guwahati rong supilong kedo pon pen North East angkang kedo arada tuma phanisi kijo ikela pen kijo 1 hour sai kedo sonsi thek pon long lo
Ames Hospital Kangpupon ajai megalong non Nalbari Nagaon lapen Kokrajar long Medical College Kim Kerang ke pangcheng ponji Akimi Hospital ke thoma phan setame long e ke som padopon a hospital tin setame pharo pho an keso kachilanga bed dopo MBBS ang hospitame piponji OPD IPD our side emergency services ICU lapen OT our side setame longpon edji Halapu Indian Institute of Technology Guwahati along setame Assam government lapen IIT Guwahati atum kachira pen Advanced Healthcare Innovative Institute kikim ke pangcheng ponji aphanpura long e ke somajai mex setame PM Modi riding pen padopon lo Lasi PM Modi hin pen kisu kachilang along government a hin pen lak pho an dihin akirap an parta pregjam kisu joy ke pen kachilang awar sai ki pi ke pajir ponji phanpura kuti isi so se Ayushman cards ki pi ke pangcheng ponji phanstame ingpu pon lo se kachilang a hin Ames ke thom medical colleges Ayushman card pen cheng lo kaprega sona mung Guwahati rong supian long kangpu pon aputha PM Modi sitame aning rong chipaklang pon lo Kewang jilangar ni pen Northeast ang kangalong kisu kachilang along kijok dopik an popusi ning Japon. National Desk Report Karbianglong Live. Tandi pinya Adap Abirta bangke lapan sikang toniglo dumithak me kardom.